Waftai lau fionga de fong fetalai mo le avanoa. Fai a koe fo se upu maskala de ngei mka ngaruenga. Ia o ngei fo i kumalo. Ia awa fo i ale karau kuat kupe. Lua o ruongo, lua o lua fiku. Pe ionga karango ngei. Kai kongua o lele ua kala i whalesoa ka kiunga kau kai o ngamo. Mga kufoi o lele ua koa li kai lingo. Inga ua whaifo ka puikea i longa kafu ka whailangi. Ai o kere i kai ala le ao maungaloa ma ka kala le ka afi kua lua. Ai fuai le aso le ainga sa sauma. Mua mua lava o ngau whakulou. Whakulukuru o pai pai i le paia o le mau ka fongo sa mua. I le fio ala ua fionga le fonga whekalai o le mauka. Fio fo i lawa fionga le sui fong whekalai. Fio lawa fionga le ari parimia. Sui parimia le mamalu al kapeneto. Ni skala o ngalango. Fio fo i lawa fionga i le kaikai o le kuangai. Ma le sui kaikai. Fio lawa fionga le saufapiko. Kai ngange sui mamalu uma. O le parimia. Whawheroi ak foi whalulunga o kangaruenga kai kasi al malo. Hapea foi mkangaruenga ku maoki. Whakalo whak foi le pa ia o Samoa o whai o ngako a wai whakasi. Ia i ngei ku la wan mun mawinga o fongu so al panmengi. Whakalo whak foi lau sunga i whai lau kusi malau so akau. A mai se foi lau fisa al fongu. Ea e whawhiro ai ak fo i le pa ia maulunga. I le fio ngai rao mamalu al malo Samoa malau masiofu. A pia fo ia fio ngai sui kofia maulako whatkua. A karo whak fo i na wa fio ngai le whamsingusili le mamalu al whamsingonga. Ea whapea fo i rao fio ngai le miska o whamsingonga. Ea ma le miska nangolanga. Mga kufoi o paia o sa ma whainga o Samoa. Ngaku o lea kaoko. O lea ua mai ao ngā kuilau pua ma mamangu whakiki. I saungoanga ma kuleinga. Ia fionga i mingi ska ua ma vaiaku. Ngaku la ia o lea le koe o i se kala. Aro whakauwa. Pe o iai pere ai. E le mwhai lava o ngā koe suia. Na ua whionga i le whonga whekalai, se o wafe ang lava ranga e whainga kārka pua inga a sia mga ngā duenga. Ea, na ua whionga i le mis kārang lango, na ua whionga a iolo pokea John. Na usunga le kamai kai pule, pule sili o mga ngā duenga o whakoanga whainga whaiva. Na ua whionga a whamasanga tai Malitani. Le pūlenga ma le mkanga ruenga. Lau sunga le pulisira le ofisa o whalakonga susuenga whasayangisi. Lau sunga le rifoma fia me fiso. Le pūlenga ma le mkanga ruenga. Ma lori ngā lue, ma lo foi kaukai, ma lori ang sa fia au ma kiuke wa wala winga i o ko. Ia ai kapuai maia. Mare manguia. Le pe ia o seu kumalo fare alili ngumela lua. Pa ia ira ufainga runga ko kofi le akua. Iso se faka fai kaulanga i kongo seu kumalo. Tau se kaimi o wafeak. Ai ia manguia lau kapuainga. Na wafeonga le fonga fekalai. Mga kufoi ele umi se kala ngei mkanga ruenga nang e whaisiki mamao kuae. Mananga i aile, mingiska. Nau rea nganga e mwhia momoli. Mori aku rea nganga o whafkai ma whamalo. Ila ua whionga ele mingiska o kupe. A pēr fo ila ua whionga ele mingiska rangolango. Ila whionga ele kamakai pule. Le pulenga ma le mkanga ruenga o kupe. Kusai ma le karawha kawar kupe. E pei on ka kia i lumole
lau lau afonga. Malo ngā lulue, malo fo i leong sai kiu kem faiva sa whenga iei. A wāri kau whaasoso inga o ka mau ainga. E ala lufi inga o le selengi, ia a wā se lumanga i manguia o Samoa. E lei ki kire nganga o whawhikai, ar ngei mka ngā ruenga o whakoanga mwhai ngā whaiva, whalapukonga, o suenga whasai ngisi Samoa. E kusai malau whaasoa, e ala i vai ngā kupe ua whamaku mai, mo le whakingo inga o ngā ruenga whai, a mka ngā ruenga kaikas. Ole maka ngā ruenga o whakoanga, na wa whionga le whonga whekarai, ia ua mai kau inga e luas furu milionga fiku se lau kōrsu fiku, ha whe se lau onga sfuru le kupe, ua whamaku mai mo ngā ruenga whakingo al maka ngā ruenga. Lea fōi ua whamauinga, le whamaku mai o le selengi, a wāra le whakingo inga o ruai se selenga, e se lau lima sfuru o ngafi. Olo, hawhi ai fōi mali, kasi milionga mo le whausi inga lea, o se whare insingia, mo le keu maruai o masingi, inga ia umi, ma le lei longa whao ngai. Ua mai a fōi ngisi o whale, a wāra whakingo ingo au au nganga, ale mkanga ruenga e peo, o le whale ka penga o loa, ia po le back house. A wale o loa au inga ki whafu. Ua mai a fōi o ngā karainga, mo le mamadu le akungu, ia o loa au inga kua lako pusa o loa, ia po container. I whafu mo le whonga kau mafa le mamadu le akungu. O le kako ofisa ku kongu i hanukanga ruenga o whakoanga mwhai ngā whaiwai sawa. Mo le sirfia di parimengei. O le kai ngei ua mai ad whali. Aia ia ngisi vaenga o ngā ruenga whao popo mo le lelei a kili o le whaakingo ingo ngā ruenga le au whai ngā ruenga. E pei o ea marulu o le awala e aluai le wheelchair ala au mai. O le afi moli ia makakani vai marwhako ko ngai ngore ofisa. Mangaku e le koe mamau ia o ngā kakala aloa ia lea o le kako ofisa ku kongu o loo i savai. Maua whionga le whongwhekalai a ko o mai lei vaenga o la au ko ingu. I le kaimingei, o lo ngā lurua so kau au le mkanga ruenga, o whakoanga, marikako polo keki, o le milionga. Kau ala aku i le mkanga ruenga o ki ngāma ka maikai. A wāre whakulanga ingo polo kalame, kara whea ngai, moa ki ngae kau whakoanga. E lima kai ngai, fuafuanga, a whongo whaavai ko kongo i kumalo, mangu, mawhioanga. O ngei fuafuanga, e koe whamarsi ai le koe koko ingo le a ki ngai ngiu, a ki ngai koko, ma whakoanga kalo, wakasi ai ma whakere inga, o a kako la fumangu. O le kako ofisa i o la fumangu o lo i vaia, na wa whionga le whongwhekalai. O lo whawau inga pea, le whakingo ingo ngisi, o au au nganga masani, pei o ngai ai. O lo iai fo ia kako lori fasimangu, kasi lea au au nganga piko sili o ngā ka ua mo le kousi la fia. O lo whaonga i ngai fasi ai ia kako mangu, inga ia le lei, ma mama, mo le fofonga kau mafa, ma le soifua maro roinga, o le mamalo le akungu. O le, o ngei au au nganga, a mga umia se fsosoang, ia whafto ka ika ko ofisa lafumang o lo i vaia. A wāre a winga ko kako lori lea, ia a wāre whaala loingau o kako mang. O lo iai foi le si lori sa wa, mo le au nganga ia ar kako mkanga ruenga.
O whea lawa le mamau o le mea ro iai lau pāpovi po lau lafu mangu, pe ale paka pe whale alupo. Ia e malanga aku lava le lodi. E ngā le lima sfukara ale konger ka ko lodi. Ia ae fasi mai lau mangu. O whea fo e ke mga o e ave iai se whale fuai lau mangu lea. E ngā le lima sfukara lava le kongu. E au ngai lau mangu. Ia e pulea o e pe ave lau piki aku. Ia o sau o lo safo. Ia pe wha ngā perka ko lodi. O le lodi lea mol kousi la fia. Ia ua mai a fo iong wha ko kongainga. Wha aunga po ngei. O iai fo i maripusa aisa. Nga umang wha lalo lau mangu. Fasi. Ia onga wha me ile kongo le pusa aisa. O lo koso i kua le lodi. Ia wha pe ngā onga awinga mai. I le whare o lo wha moe moe fuai lau mangu. Ia o kasi ngā aunga piko silion ka ua. Ia wālawa le soifua mālo lo inga le lei. E ke laku fo e whaakau mai lau waspovi le whare o loa. Ia lo whape ngā onga mama ngai e kau tami. Nau a whionga le whonga whekalai. Ia o lo whawau inga pere lango ngemkang ruenga i le vaenga o lafu mangu. Ia e awhi ai povi, puaa, moa, mama moe. O le kamawhainga lava, inga ia whaakere inga pea, kau mawha, i ko kongo sia kako kungu. Ai me se fo i ngai vai kau, ia i le kaukau suifuanga peo ngai ai. O lo whamal sia fo i po kalame mo le whaleleia, o le soifua maro lo inga. O lafu mangu, ia i lava se whaiwhakoanga po se whailafu mangu, ia mga umia soangi mo whaamai ese wa a whiai lau lafu. Ia whaaftokai le ofisa o lafu mangu i vaia, ia mo se soangi. Ia wale soifua malo roinga le lei o lau lafu mangu. O loo kam whai fo irka komkanga ruenga i se awala. E ka o whiai le vaenga lea o le soonga fasi le kakau o kako mangu. Ia e mai se lava i kaimi o whaave lave. O le whaukuanga ale mkanga ruenga i le mamalu o le akungu. Ia whamuan mole. Se ika mo whai o ngā whao ngāle se lengi e whai aia kako whaave lave. Ai sefea kako mangu. Ia inga ia whakupukere inga pea. Ia kako mangu. Ia awa le whonga kau mawha le mamalu o le akungu. O le ngaunga ka inga lava o le mkanga ruenga. Inga ia whaasao kako mangu. Ia mō vaenga ia awa whaakere inga. I le polo keke o kako masingi. Ia lea sa kasanga inga i le sui mai sak pai kea. Ia se sosoangi mo masingi. Whaafikai mo le kasanga i lawa whionga sui madu. Ai mo le silafia i lawa whionga madu malu al parmengi. O loo sida ko al mkanga ruenga i mka upur ngei. Inga ia mau ki ngoa. O le awha o ngā inga ngei masingi i se awala i sili o ngā o ngā. Ma mangingo. Ma ngafa kau ni mainga. Mo le au whai whakoanga. Wa koe kiki mai an ngā ruenga mkanga ruenga. I le whausia leo se whainga whawai. Mangingo ma maoki. E whaakongkongo ai le kui ngāku. Ma le whao ngā inga. Ia ma le kau singa o ia masingi. O le singi au kū. Ia mau ki ngoa e o aku masingi i whai whakoanga. O lo sili o ngā mga omia. Ma whao ngā inga. I se awala e siki ai. Li aki ngā ingo ngā ruenga. Kau whakoanga. E le ngaka i lea. O lo ilo fōi e le mga ngā ruenga. Se whainga whawai. E kau ngō fie ma ngā whakia. E aka kou whai whakoanga. O ngā ru kau. O lo iai le kau o te suau. E whiawea ingo al masingi. Whapea mai le kau singa. O ngei a se kakaua. O le susuenga le mtanga ruenga i vaenga i a peonga kau. Ia e ia le sikampangi ngā arue susuenga ngei mtanga ruenga. I se lo li e whiawea i le masingi.
e le trailer ku e koso ai i fa mau manga le mkanga luenga ia e li mafe koso ai le msing a fa ia lai o le mama e koso ai e li mafe e ko li mafe fo e ko au mai e ko o longa winga o le ake le ka we fa o popo lunga ia o le au fai fa ko anga do kam fai pere mkanga luenga ma le office ia inga ia sua se awala mole so song ia ko ai i le au fai fa ko anga mole fa mama venga ma se fa mama venga ia i ka wo ka ko masingi o le anga lue fa kasi mkanga luenga ma pa anga uma ya fiai ya fioanga ma le au fai fa ko anga inga ia mau kingoa e au sia le fa mo ngei polo keki o le fa malusia le o kulanga inga ia maua pia kau mafa ia la ia kinga ingo i ku kau fa ko anga ia i samo ngei sa fsingia le sui sfongo mai ana ka we sifo se ma ke ki mole au inga ko le ava i Samoa ia kungu i fafo afkaira wa fionga ile sui mamalu mole kalsanga mole sida fia era wa fionga sui mamalu e kele ma ke ki o loa vangoa ma o lo fa wa pea le fa kupula ia o le manga onga mole ava ile lalolangi o makeki au ku mo le ava Samoa e afi ai Amerika Australia mangi sila fa pea ma le aku Asia o ke fia fa mangi ngo aku i laua fionga e le o le lava o makeki le lui kau o lo fea ngai ngei ma le ava Samoa o le mea mongi o lo mawarunga pea ni manga onga mo le ava Samoa i makeki fafu e maisi aku ngu o lo ngofo ai le ko kelio kangaka Samoa mai si kangaka o Pasifika o lo lui kau au ku o lo fea ngai maka kou tange o le lava leo le sapalai o ava e mawhai o ngā osia ma au ingaku e whaamari e ngai manga onga o kako makekia i fafu longa winga e manga o mia lava le kelio le ava si o kako kungu inga i e whaamari e inga makeki pe onga kau kara karaku. O lo iai fo ia vangoa le lei ma keki peika e le o lava le au whai o awa lo ngā osi e kari ei manga o ngā lo kasanga inga. O le mafuanga le o lo kaura iai ka mawhaingan kanga luenga i le whakere ingo whakoa ngā awa ma le koe koko ingo le koko ma le ngiu ma le kufa ingo la au le lei mō whakoanga. Ma le lango ingo le au whai whakoanga inga ia mawhai o ngā whao ngā a kua ngei avangoa kau makeki mo le awai whafo. O kuranga ia kako pusa o loa lawa whionga le whongwhikalai ia po o container kalo pe i o ngā ia ngei ia sa siringia fo i le sui mamalu mai whare akakas pe mawhai o ngā whakingo e le whongo whaavai se lako container kalo mo make ki fafo. Mo le sida fia e laua whionga le sui malu, ia olo mawhai o ngā kāpenga i reiku malo na ngā ia lava container. Pe a whai ua whaakere inga fua o whaere leanga a reiku malo. Olo iai fo i le kupe, olo whaanganga mai le pokalame al milionga, ia e soani mo ngisi polo kalame ai ku malo, e koe mau ai ngisi a kako kupe fau, e fo i o ngā whaangolonga kuri saunganga de mingi skau ki ngā maka maika. Ia olo iai le kupe e whaanga i o i vaenga ia. Ia po se pisi ngisi a de. A re ku malo, ia e whaonga, e whaafai rue ngā ia long whaangau. Whionga whongwhitoi. Ia, le mai le whionga mista lo i e whaulawe a whala tasi kura mai lau whionga sao no? Ua whalangolongo lawa manino le saunoanga matango fia le whionga i le minsta. Sa le manatu e whalu lawe ananga le ua o lau saunoanga i le manaonga o nei tūmalo. O le ngangala mo le tūmalo. E ina ia whaonga tau ia whanua mai le mese a le whamoe mo le malo le ia tuatoto le koko ma le niu.
Ia pei o mena sa uta ua e sai po kala mena taimi. O te loa sa whae ngoinga o le koko suspension loan. Ia whapena fo i le tūlanga le niu. Ai o le whanau no ta inga ina i la lango atu le mta upule sa no e ila o fio ngai ne minister. Ai o na o le whawhita uli le tau wawa ia o na o te le o iai le whono whawai. A le a wala atu la o fio ngai minister. O la tau whai ia le tau tusi le proposal. Ina ia mawhaina lango mai ala o fionga minister. Ile wha moe le lango tuai. Ina ia wha o ngā, ia whanua mai le le ngata ile. Tue ina le koko mani popo. E wha pe fo ile wha o ngā ino o maumanga ma tūlanga o fuala ua ina. Ia me se lava le tau whai o se pa povi. Pe o na sao noala o fionga ile. Minister, no inga mana o mia ni wha tau ni povi pe 5 a mata. 5 ia poi a fina e male tasir poi po atu sai male ratio le fa nga ina o faila fumano ia ale nga na ina ia faila mo le selen fa tau ese mai papo ina ele leile le breeding fo le wale nga pa fa tau mele metas ia al tento nunga na e je fo la to mai fa pitoa o le ese o me mai man ia o le lenga le breeding e faila mo lango ia fa tase mal mele o mau atu ia ia palau ia afa pe mai fa tu tuanga lo fionga ile minister fa tase mal fon fa vai e to mo faile nei tu malo e fa nga tau me to tino na ina ia mo faile to e fo no ta wala lau e le se a nga a mai le nei tu betel e o mai fo le se me mo faile na to mo mai ai paulo le wala me fa to mo mai pe ato to fua le mai koko maniu ia fata se ma tulango o la fumanu ia o le tulanga na le talo toi pe mafai ona fa mai mai le mato proposal le fata mo atina o mai ia fa mo le lango mai na ia fata tonuina il mato fonu fa vai ia pe wat foi la se singai i fa nua le la fa nga mai ina ia faina lango toi il mele fina le malo mole lu mana manuia pe ole la lo tula ia tu o sa no lo fionga le minister ai mo le tu fafta ile wa ma wa tu la sa no nga ia me se foi le tu la nga lo le Samoa Export Authority ina ia mo faiona fo la le ia tu la nga tau la ia mo lu mana manuia sa mo tu sa mal fina nga lo fa nga malo lo fa lo ia malo fafta ia tu atu pe la no lo fionga minister tai mo de sa mo ngai ra fio ngai de sui maman o fale kasi ia o de wa fa ma winga no fingalo ia e fa maluru ko ele i fangua le game kanga luenga nga le ka ko kanga luenga o elima fangua ia e kalosanga ngai ai pau le langolango game kanga luenga ia e vakuia masingi ia no fio ngai le ia se sai la fio minister se tu atu ia flat tas ma fa malulu atu le ofionga te watu ngalu lo fina ngalo i fanua o le au tsala no atu la ma fa na mo fanua a o mele mana o mia o le lango mai na ia fa fa ato aile le fa ta wina mai o ia ma fa ngai lo le tupele ina ia ma fa na to ya tia ele niu mar ko kom fa la fuman ia o le se me atu ngalo lo fina ngalo le te lo la lava fanua o le a inga ma le nu ia ma le tu malo fo fa ele mele ina ia tino mai pe la le wala no to fa la tu le mele atu ngalo lo fina ngalo ma lo fa lo tit ia salo le o mapo fa fonga le fionga minister ia se tu la melo fionga le li pa mi o tu le mai leo te mau le fina ngalo su malu faleta mumua o le anga i tonu i tūlanga tau commercial farming mai o le anga tonu anga i le minister whatoanga ai peri lifa le sosoani anga i fono whaavai sosoani atu o le whenga whaavai leu whatatia le tato por kalame o atina e mai tu malo le tato por keti miliona e una ia o loa awina atu i fafo le uto whaafonga le ngate le tupere la whaavasenga i mo atina e o whatoanga la vaia atulanga ir por kalame le malo e tofu ale no umane nasu a por kalame o mail to ino koko
niu, ava, so se tu inga mea, mole awina atu I malo I fafo, atina I fafo. Atau ai voila melen tau ela saunonga, tulanga tau ponesi. Wa voio ina tau te toi anga I el mele sa tato iai, ponesi to mal ponesi e toi ave, pe afua. Tulanga o fua faile le anga nei, pau leo le awala o mautinoa. Toi anga iai tangata e toi to. Mawal fa manianga al temi to. Toi mawal fa manianga al temi e fuai, ia niu po koko, maava ma isi umata to wati nai. E leo ngata ina la o fionga ele sui mamalu. Le so soani I le fono vavai. O lawa I limo o tato Development Bank. Le luas fulu miliona. E anga I umana to commercial farmers. Mo o loa awina tu I fafo. I tulanga la lea ua fatulanga. E te tauna tiro le malo. Commercialization. Ila wala ila to we o ati nae te tonu o ainga no mafioanga malaitu malo. Asi sila tulanga le ai alu tupe to mo mal tupe. Ya o tal tonu lo lava ma te toe le tama ainga tau fanua ila o fionga ile sui mamad. Ai ta ua tulanga le so ni atu le fono va e ala la le imta upu una yatu. O le la tapena tofu ale fono va e ma le la to nurse so ni. So se tu inga fatu la au. Ia maua I tu malo umayo ila te tome nei le wonga ia tu malo. Pau leo le awala e toe tele vave ai. Ona toe tele tato niu fo. Ma tato koko fo. Ina ia tu la I me lati na e leo le wha moe. So soani mo olo au ina tu I fafo. O le tiute lea le tato sea. Le upulenta wana le la Samoa Export Authority. O le ta pena o le so soani. Mo commercial farmers, ma commercial exporters. Le mafuai ona fatulanga masini ia ta pena ia I mtanga luenga. Ya ma le tolu afe eka le wa ave ele ia sai muli fanua. E o ifo le falapo ptonga fole authority fole le malo export authority. E ta pena umalato wolo iai le tamao ainga I metau tupe. Ma o ifo en faina lato whaanga ingoina 5 eka, 10 eka, 5 eka. E fai tatu commercial farming. Paulo le awala, e tatu te ngā ioi, ono le tele ona e tatu tangata, wo I fafo I ngā luenga whawai taimi. Ai a whao ngā masini, e tasi alei tu la ua fola atol ngā luenga I fai. Iam tatu vaila le mele, vai le lei, fai awala, fai moli, fai paipa. Matura il tulanga, ua tausi lo le o ngā ele pesfuru eka. Vai le lei. Ona tausi e lewa le a tausi sila I New Zealand. O tonga apu ai na toto mai 5 sultau sanga telo wai. O la tau al te mili nei. Na mele faina fai tato tonga ngiu. Na mele faina fai tato tonga koko. Na mele faina fai tato tonga ulu. Mai sia tina e le tunu. E ngau sia le tu inga mela, we have to work smart al te mili nei. Ai fa ngai la le tulanga le sa no el minsta o masini. E mai lato, o leu fa nganga le malo tulanga tau tupe. E a ngā iei commercial farmers ma commercial exporters. Hoi, atou te a ngā iei. Le ala o tapena le malo. Tapena le malo equipment, tapena le malo funding, tapena le malo me umana pāua le mea le tangata a ngā I whai. Ora tapena le no loto I whale. Ea ele tau whai atu le wha fonga o mai le atunu. O lau tua lalo I tu malo umalima sutasi. You can be an exporter yourself. Mo lo I tu malo. Le tau whātel tarilo tu malo e o mai suel me ave ia lato talo ma lato whai ma lako kambu me uma. O le whono whawai. O le amatanga leo le gateway I whafo atu o le tu malo. E le ngata ina umai tātou ave wirpaelo, suo, sapelu, koi, whangabao, ili afi. Leo avatu. O wheme ave ime atangata nei pe afua mai. Urua se selenga leo amata. Tua atu le rua se seren. Ia ta pena lo fai pule ia lana fai te toa. E ave lo fu fa ele lenga al tatu atu. Le sa auto vai te ruini. Wa tele le talo wa mai tumu sa le longa tumu I fungale. Ta e awa nan fa tonu ai mai ava ia ma isio minista o lo fa ka mai kalo kaka. Wa ele isa nga te fa ta mai fai manga ma me umane fo. Ele fai lava na ave me fa. Le na ave le rua container al tatu malo. Ave so fatasi mal exporta. Ia la uma mal nga contain. Ia le voi la to ta pena le si me ape o le nganga le memori men minsta.
ia lava le tatou sapalai mo fua faailelega i fafo a le ua maua le finagalo le sui ia o te loe maua le soasoani mo oe tulaga o le ua tapena atu ai le tatou malo e le gata i le development bank a o le fono faavae Malo, so son mai lau fionga te te malo, whamanino ingo ia vaenga. Ia, whawau sa nuanga lau fionga ni minsta. Tei mo le, awa no whatai foi lau whionga le, para mia mo le, whaamalam na mai o ngisi o vaenga, pe silingi ai la whionga le, pai pule o whare akasi, ia, ke lo foi le ua, mangingo la le vaenga, pau le anganga, ia, o langa le whaalonga ko le, o saungo lau whionga, ia, i se proposto e wak, ia, e kadia maranganga whāloalo, e wakul kalsanga, ia o ngā sau foi la ia, o mai foi la ia le office e wawai, o ngā whia kongo e whakingo at vaenga rea, ia ma awi ngā foi masingi pe o ngā kāua, e maua palau, ia whapenga foi mai si mau masingi, ia malori, ia e awari ka penga ingot whangua pe o ngā sau waira o whionga, ia maole anga ngā kore ngā o whainga malo, inga ia unga ia ki nga e kau whako anga i kumaro ngu mana whanga. E re ngaka, mo le lava le whonga kau mawha mo le soifua malo lo nga de leo ka ngaka unga. Ai o skupe maua mai le whasiringa, mo sa mo ngei, maa kungui, whafo. Ia, o lea fo isa siringia lea whiongei le, me ska o whamasingonga, ia kulanga lava i o palau. Ia, sa kau ngai musu mai kia mga mi se palau mo fa ko mai sa kupe ma we va se palau ia ai rea fainga ia o vaenga mai o lo alu la lo fainga fa vai ka kom a ka nga luenga inga ia de lei de fa nga inga ma me uma o le palau fo e me fai o nga ruaku e fo ile mo o la ko me fainga luenga e ku e fa nga e piki e de ma po le rock pickers ia mai si lava me mo le liuliwinga o pala me fa penga ia o maua umai ka le ofiso whakoanga. Ia ai, mga o mia nawar kalasanga. Ia o ngā wakule e whaonga, ia wale whaonga ingai lau whakoanga pe a mga mia. Sa singia mai fo e le sui mamalu mai palau i lua. Sef so soangi o le awinga mai o kalo mai sawa. Ia mo le sida fiera o whionga sui mamalu. Ea, ere o ia se whaaringi mka ngā ruenga e mai fua ia, e ngi karo mai sa wha. Ia, ai pau le fsosoangi aringi mka ngā ruenga mo kako whai o loa ia mai sa vai. Ia, po vaenga ia o exporters mai sa vai. E ma whai o ngā winga kule lori, a whai wale lava ia ka vale fo i po sa fo i o lo fa nga inga la umai le kalo po fu fa le leanga ia me fai ngo fo inga ku le loli e au mai ia vaenga ia pe o mga mia ia e ko kongi pase se le loli lungo le va fa penga fo i non ko fo ia ku sa vai ia e le kongi le sa le loli ma le luak ia o vaenga ia pe o sinia ia pa unga vaenga o ko se so ia e o ia fo i le sosoang ia ka kom ka nga ruenga ia e aku fo i sosoang ia awale ma kai kuinga pea ia o kalo inga ia lelei kalo lelei ma kalo lo mga mia no nga fanga inga ia awale au inga ku fafu e o le au nga le ka kom ka nga ruenga ia o lo fakingo pea ia iso se exporta la va lo mga mia so soang ia e fa penga la va nga a winga ku le sui on ka nga wenga ia e va ia le lei va nga ia pe nga ia o mai dai ka ko ulua se selenga ia mo le sida fia e ka ko palmengei ia o le wa ko ia makaria de por kala Ia, Maria Fenor finangalo lau fionga i le minsta o lo tula i mai whau la vea palau li lua. Salo le vaenga na sao noa i ai. Tai lo fionga le whangwhitala i mora hawa noa. Tai foi le fionga le minsta mo sao noa matango fie. Wha maru lua tue le se. Ngā ngai vai lupeina le sao noa. I tai ono vaenga sa fie le. Tāru sanga le temi utuna. Ia tu lewa maa ua le sao noa ngā lau fionga. Le lau le foi whawhitai i lau fionga le minsta. E misi o le
Stalang lango malo ofisili ia ona lenga ngafaftai ona lango sual mtanga luenga itulanga ta pinanga ta tu container pe ona ia ateli pe ona ta ueli tara no anga le temi wa fano ili ta mo fail sili eco farm o le vaenga le le faftai o le ua fe ona mo so soani le loli ia pe ona sa no la o fionga o le vaenga le pe na fatia o sola i tau sanga o le foi le fionga le pa le mia tu loma minsta o fatoanga ia na isi fiso soani fo ia santa wala tol tatu malo mi se la vai tatu exporta se ia rifas ma tu lang fo ia silas ma pilas ia fa ngai pe mi fa ngalu wata sina vai nga tu pe lo fa pe na on fa ro tu pe a tatu exporta o le si vai nga ta u la fa mo fa tai mo fa to fa la ing fia lava ia matou fai faatoaga mai sa vai te milena nga e to tatu malo so ani te mi tele le talo a le tau le mau pe a fai te fa te wala le finngalo lau fionga le minsta ai pe me fai ona fa mtu watu nei vai nga tu pe na subsidize ia exporters ia ona nga ilo exporters e fatino le tulanga na ia ai fa sa ma tatu o fingalo nga mo latu fatino nga luenga masani o ia ila vai le vaenga lia ia faafetai o le manino le tara tupe pe feona ta uel vaenga tupe le wa faasei fa tupe o atina e mo sosoani mo pisini silai ti tau la tu ila fionga minsta fa to anga ta sanga le fionga minsta tupe faafetai o la wa ia le tupe al faafita uli le na ia o le to ngale wa le no usava i fo le weekend ma fai nai fa tara no pe ma fai ona tau fa amanga ngai le titi ia conditions fo ia le tatu fartu pe watina ba te te ingo ma tu ni exporters fo ia mai savai ile ni ma tu fanua fo ile ai tele na ta pa ile fartu pe watina securities e mana o mia la ia fanua ia ai la sta ta penal inventory o le ta penanga la we lunga le ile fa ta si male forecast me o ta taru la pe ma fai ona anga ia tu le fartu pe fo ile ia fai la se singa tau verify ai ma fai ona tau fa ma ngai fa pena ia conditions ia ma fai ona fa ma tu watu ia vai nga tupe mo ta penanga ia mo tatu container nga ia tui fafo ele se tala avane ai o le na abil vai asun te neile fresh container o le ta pena le frozen ni vai asu fo pe afa pe mo le trade so i fo ma le o le tamu fainga lava e lango suai tamu fainga tatu malo ia awa ia hati na e tau fa toanga ia e fa fetai le fionga ile pare mia mo sa no nga manino le ta u o masini pe o le ala le na ta talo tuai ia mo se masini mo me se lava ia matou nei sa vai ona fa sal vai la ia ole men power la vai fa moi e ta penang ia e mo se machine tau a mata mai ia le lai tu o tatu motu ia tau mo fainga ia mo le ele ia tau fa fainga fi fo ta penang ia o peole to fa popo tu le mal talo tu dei la o fionga de minsta ia pe ati fa te wala lo finangalo ma nga tu mu fa ron Pionga talai. ma lo faafetai ia o lo tulai mai le faulave faasale le agatolu tulai mai sauna Faafetai a tatu ia ila vai le vaenga le talo. Sa le sirfie e la fionga tulanga le o isa le me o te na fati da foi fatoa. Pe singa luenga malo foi le to fai ia. E consiste le tau. Wa atele tau ore, atele tau. E wa sau foi dalo le tau. Vai se termina sa aru aru lunga le fitus fulu vas fulu. Tele apa o mai la sa le fast futala. Ia ai pe singa yo foi malo to fai ia le vai ngale. O isi me do sa no ia sui malo. Ile talo le fai sa vai pe fai statu back house sa vai. Wa tele na latu le loli. Isi taimi o misi. Ila te ao mai talo o i matu tu malo. O isi taimi o le latu isi fi fatali mai. Wa sa tasi main exporter sa penana export na talo e taimi lia. O kapani lia riki a sa fai isi vai. Ya e na talo tu ai. Ma na pe a pe e monitor va e malo vai ana. Ia consiste ya le o tu ao mai. O isi me o tu pu taimi nei. Botele na mafuli o fato anga tole fa masina. Oi, ai na tsi le fia fo e lofion. E pe o talo na pe le o mana o le au exporter se abi. Pe ese po kala fo le encourage pe e to pe no lua masalani talo ka pena. Le vanga na le Italia export. O fa masina le o fonta le timi nei on le titi shelf life pe e mai on fai. Na ta tia tu tra ne lofion amore. Hato fala ina tatu mtanga luna. Tulanga le tatu basini ya fafta yo le ma wat. Tasina me le fata tali tele ya. E foi fato anga temi nei.
o le wa sa lauta tu masini so swan ya ma wa to na la fa ya inga hai foi le ya e be mane foi le no lo fa tali mai le nga luenga ya me se foi ya fo fa vai ya pe pot sempre sin tati se vai va pena foi ma tu sang e hai fa ma tu fa to anga se vai ya se foi na me sin ya piani e fa pena yo na fa to pe tu langa ya fa pena na consistent le tato export o le tato talo no fa lo fion Ma lo fa tai manatu le mo mai lo fionga le minsta ia tu lai mai fa wa sa no tu sa fa u lave. Aftai mo le sangwanga i rau whianga i le sui mamalu mai whasane le anganua. Ia o kei roa lewa whamawinga rau whingaro ia i si fwoi o vaenga pe o ngai sangwa iai. Uranga i msingi ia mo savai. Ia kai mingei ia o se i mai anga pasia kara kupe moa se kupe u kwen masingi. Ia o ngā winga kule mo ka komo kere sarafai i si fwoi o vaenga ia pe o mga o miai. Ia ole sui mai palau di lua ia pe o ngā taungo fo ia i ngisi o vaenga ia o ke reo leo wa whamau ingaro whingaro ia ole a kakango fo ia i le bank o lan me ngā whainga kai po o sau loan ua lewanga le koe kongia ia wala i o ngā koeng whamaku aku ia vaenga ia ai se i sisira ia i le makangaruena ia i vaenga pe o ngā saungo ia ua ke pole ia i vaenga pe o ngā iai o vaenga fuma fo ia la o ngā rurua ia le kako o fisa i kai ia tele mo le ka pengango pusa o loa ia i lava whamama avenga o lo iai e ke fesiri lava i le lo o vaia fo ia le vaenga lea ia whapenga lava o ngā vaku sosoangi isi fo i o masingi ia ambawa equipments fo i pe o ngai mga umia waware packing o lau container pe o ngai iai ia on kako mai le ia kako ruai se selenga Tunga le konfitalai. Ia o lo tu lai mai le tai malo tu at pula vano Packing house mo savai. O uman tatou pasia mai ava, tatou matila fono le packing house savai. E to si sila I folava le tulanga lea, o le sa whaatari sei, umal tatou ofisa au tu. Tatou mailo la ia fai le leil packing house mo savai. Ia tutusa le leil packing house I atele, man me fai savai. Wa fo e tele ia la fianga le fo sa no manino fiu. Io so ni fo le bengalango. Temine wa ato ale rifa savai. Fati ti ele rifa le va ana avela ia packing mai savai containers. Ol mena le sa tatou faia. Mai fautua ina fo il tatou mtanga langa onu sa I fo e subsidize pe so ni va ali mele fa so. Sa fai il tatou ona o le tamu whainga ia encourage tangata savai. Export mai latou e mai sila le tamu whainga le iko le mai sili. Ua vai le ta ua tele le latou tamu whai. E leise mele mwhaina whaia a whapefo tu langa I el tatou Development Bank. E taun tala noa. La fole a wala so ni tuai current tours ma mea. Na ala na ave le se fulu miliona le I o. Sfulu peru sfulu. Luas fulu le wel temini nei. Sa ave le sfulu le. Na fo ingale no manei. Le wa ave le luas fulu. For export. Aso ia. Ana elo ato tola o luas e la wafe kia pula o karintiri na. Na sa rola ia fata o Development Bank. O luas e la wafe kia pula le woman ko kumai le vangoa. Merkupe a harvest mai ko konki. Mai le fou merna tu lang o tato developing o tato Development Bank was more like Development Bank is for the farmers and fishermen. Ya na ala nei tau fale tong. Yo wo fale ku mai si ko nga ki nga ele nga wai ma fu en kauf. Temine nei specify le luas fu miliona le export. Oila la export. Fa to anga fa nga favor. Nan fa malu si awa tu mai ava. Ia no sa yo fo masini, ia va vai le ni masini mo savai, ma ni masini fo I mo nei ai sa ta te le lo ta no nei. E le to tu sale malo si o ngatu pulanga ia so nei. Ma ta to time. Ola pa ku ka au mo pa ku amo. Aku ola o nga alu le ku ke ngofo e kuri ro piti. Sari de popo, ka de popo, fai ku ipu. Le liu de popo. Ele fai ngalo. Ya tu pulanga I vai tau nei, oi sole, ale pira I pot le karinga ele aru mamang. Ele nga karpe sem fare la fof ko nga yoi. Nga no fa penat.
Ke mi nei le turi loa le tatou malo le me te tau na fai. Ave le fesoasoani tuta toa. Ina ia le ngate na toto fua mai ala u ko fa ku pe ku malo ma keki le ave iko me. Ela foi le fai le tatou export authority. O ai le export authority. E o su e maketi fa for regulate le metonu le sa no mai ina mula ulu. O tatou atu ni tatou fua fa le nga tatou. To tau va tatou ia tatou. The war is out there. The competition is out with other Pacific Islands. Ai mai tatou regulate le tatou tau. Ia uni o atu tu lo la fai le sele price fafo. Set le le malo le regulation ina ia awane to ia lu se tau se si fafo. Pe anga I fafo mo le exportinga. Ai o so ni atu tulanga na ta ua le mele le Development Bank. O le Development Bank o le bank le malo en faina fetu tu na itu langa. Ia mau so ni mo ila tau lo tau fai tatou export. Alo, so me lo fiona te malo. Ia tu le vano lo fiona le minsta. Fa wa lo sa no. Ia whaftai mo le sosoan mai ana ufio ngai ni tai on malo. Ia e whamanam po ini seo tau ia awa fo e le maram mati te ai on malo le kako panmingei. Ia on kako mai le I le kako ruai se selenga. Mo le si le fia e le malo palmenge ia o le ua ko ia makaria por kalamere o le wai se selenga ia ingei foi kausanga fat kupe lu o fiku o le ngei por kalame ia o se fuafuanga mamao an ka ko malo mo le fa malsia le o nguma ku malo I mea kau whakoanga whainga whaiva inga ia maua pea kau mafa mo le mamalu le atu ia karia koe I le kau kao soifuanga o ngei le ngaka idea a ia whaakere ngai a ki ngai kau whakoanga ma o loanga osim ia ma ia whausia se vaenga o whakoanga e ngafa kau I mainga ia ma o lea ua whamaku mai fo I le se lengi e se laudi masurongo afe ia mo lea whamoe moe ia e kakaro kai fo I le pa ia malo I kumalo ia e o I lava fia whakimo sanga rua I se lenga ia pasia ro karal kaupe ia makalong whakingo le pokalami ia au ai ka ua kele mo fa malsia ia o ngumana fanga ia ware kinga ingo whakoanga ile kako ofisa o whakoanga ma whainga whaiva lo savai ia o lo iai fo I lako au nganga I savai o lo whakingo fo ia lako ngaruenga masangi ia kusa male au nganga le whakingo ngei I upodu o vaenga la ko vaenga la fumangu ia pe foi vaenga o kau whakoanga ia ma vaenga o whainga whaiva ia o inava se whai whakoanga o se whai la fumangu po se whai whaiva foi o mga umia se psosoa ia whaso kaiange li sui ofisiri ia le krainga ia wheu o ia leo lo vai ka ko ofisa se vai ia male ulenga mala whainga luenga ia mo se psosoa ia mo le au ma malu le aku ia lo mga miso soangi me kau whakoanga whainga whaiva. Ia ole kako awa whionga le whongwhekalai o le o maina ia lea I le whalapukonga suenga whasainkisi Samoa ia Paulus Ross. Wa ia e kere fo inga luenga lo whakingo e kako ofisa lo inga whangua. Ia pei o le ngausia leo ongi o loa fau e whaonga ai fuo whai le leanga ma fiona le fontlai se ia malia lo fiona le minsta lo tu lai mai fiona tai ri tuangai ia tu lai mai sauna malo atu le sauna manino le fiona le minsta ala nganga la vole ia sitia la tina e o Samoa fa ponga ia le sili ole Fafita o tele alo o whawhenga I mtatou. Ia tina e alo fumoa. Whapefo e maa tina e pua se tulou le motane. O le whale tonu o mene o me ai. Feet. Sa tatu tom whai mo mofo iai. Ia lalu whale tonu. I le teimile nei o lo o mai le sosoani o saina
po lea se tamu whaingo wei nei. E la ia whafo ai le whawhita alu tele lea o atina e ne tai pe o atina e moa o mai pe mai whafo ia me ai ai o le fsiri atu lea lau fiau. Malo whaftai, i le whafsili ia, o se whamaru si au fo lea, ia tula mai lau o fionga le minister sau noa, tu sal whau la vei vaenga le. Ia, whaftai le, mo le sangoa ngai na o fionga i le taitai o le tuangai, ia ua siringia fo ia vaenga le ia o mea ai whangai ia moa ia mapua si klou. Ia mo le sira fia e la o fionga. Ia o kaimingei o lo whare kongu ia le masingi o lo ngau si ai mea ai kako i ka i le mea lo ia ia le skatap ia po le kako au waenga ia mai sainga o lo i le whare le o le fin meo o lo ngau si ai mea ai a mang ia o kaimingei e o lo whare kongu masingi o lo ka mawhai fo ia le whawhika uri ia war whare le ia ki o waenga ia ai saulele le saunganga ina ufionga ia o vaenga ia o ia fo ida fionga ile le wa fe mapare bia o miska fo io fakoang ia sa sier vaenga sa le ia ko koma le ia le vaenga le o ka ko fin mio kai ingu pe kaiange ia ke kawa ki kom sa singia fo ia le au sainga fo io lo fianga i vaenga le ia fe mai o lo fale kong masingi ia o kaimingei o lo kam fai fo ia le whawhikauli ia wa fo i le vaenga pe o saungo e le kai o le kuangai. Ia, Jongan van Vertelij. o tula mai le taitai malo, sau noa lo fionga le ripan mea. O le taumu whainga le sa taumu whai e les. Ima suru tau sanga talu ai. Por kalame le asaina le na mai. Saffron, le uskatep, me le sauno e le taitai o le tuangai. O le por kalame, ia ua nei tātou wola whalangolango, i mea lava ia tātou te pisai nei le moa nei tātou pisai. Taun whaira o por kalame le ina ia mawhai o na whai se awala, tau te le or commercial level. Ai whai ia ta mai whanganga moa a inga pe o mena masani, ai free range. O te o atu lai uta, o whai le fit mio, lena ta tala, lima tau sanga taruai. Ma ele iei so tali tonu ngai whale tonu masini na. E anga se masini le lei o la sa tiu tira ma vava ai mai ava, whai se whainga vave le masini lea. O tātou vai le tali mai o le melene o whanga ngā moa free range o le tātou atunu. O ma wai tātou mo sa mo le lei, o leu tau ma mawhai tātou. Tātou vai le mele tātou i le teimiri nei. Wha se furu, lima se furu container, wha su futu i le masina. Le tātou te tau ma mawhai. Wha se furu, i le lima se furu container le li poti mai. O le mai mai whafo, le tātou o lai. O sau sira la te leo ngā luenga tau num whain tātou whai. E pso soani mo tātou. I le tūlanga tau mawhao me ai lava e tau si tātou. E le fauwhanga ngā moa ainga, e le fauwhanga ngā pua, e le fau papofi. O mea ma whai o na tātou whai e whatasia. Ina ia ngawha tau li maina le food security ma mea ai tātou te whiolai. Ai ono le tūlanga le whesuia inga i le te leo le nei tupe alu i whafoi, nei container ki tausanga uma ma tausanga uma. Tau e lan tātou ono saim tātou ngā lue ina ia fō ia le whaki tauti. Olo ier company ina o mai nei, tālo sanga la le mea la le o le mawhai o na whaise whale mō sa moa, iti nei. E mwhai lana fō ia na taup, na tau mawhai le company fō ile a Frankie, la e tū tai i muri whanua le company whasimoa, o le company whasimoa mua mua le na. Al mea le tupu, ile tei lava moa e whasia. E la e to tolo ai nei mea ia ia tātou le una, ina le unga ia le temili nei. Ina ia whātu la i le awala pito i sili na o te ia ina le tūlanga le o mea ai ioe, fit meal. O le fit meal le whawhangai le puaa o le ia o le moa povi mo mea umalaba. E mana o mea. Ia o le lai fotua i nei por kalame tauna o se taunu le leil tausanga fau. Ia ua whain whaatino isi mea ia. Ai whautu atu le minsta.
tope le tatou masini fai mea ai le fit mio le mo temi nei mo tatou. Ia, whao mai saunoanga le whionga le minsta. Aftai, mo le sanguanga na whionga ni pandemia. Ia ke role wa mamlama foi la ne vaenga ia ke usai ma sanguanga na whionga ni kai le kuangai. Ia o nga kako o mai nei le kako fala ko ngo suenga fa saingisi i Samoa ia Paulus Ross ke le foi nga luenga lo fa kingo e kako ofisa lo inga fangua ia pe yo le nga sia le ongi o lo fo ia e fa nga ai fu o fa le anga mo fu o fa koanga o lo fa wa inga fo ile fa kinga inga suenga o fuala au fa sainga ia i au whainga rue o mare malo ia pe o ngā muni mawinga fo i raso anga ngafi o loo whai fo ia suenga kau whakoanga e sa airingi fufo o whamai o loo au fia ia whakoanga pe o whai whakoanga koko i o ngiu o ava ia maisi la au o loo kuaire kungu umore fonga kau mafa ia ma fe whaka wa inga, ia o vaenga ia penga kau saungoai, i si foi o sui malu. Ia i le kalo ia o le mafu anga walai o nga ave le skalo, ai le avea ia skalo, le ona o iai le kako vaenga ia o suenga whasa ingisi, o lo kam whai e sue vaenga ia me se whamai, wa fia i fo ia kako kalo, ia i whakoanga. O lo ngā lue foi sa ingisi, sa ingisi e sa iringisi la au fou e le ngaka inga le lei mo le kaumafa ma le soifua malolo inga ai mawhai o ngakari aku i whamai ma suinga o le kau o lo ngā lue fo e le ka komkanga ruenga e sa iri se whaare lei ele whaare ngā kula ia ma se vai na au whangavau whaare ngā kula ia e kari aku ai i whaafika au li kau whakoanga ia o ngisi o suenga ia kau sue lava se vai la au inga ia ka mawhai ia ese isi van la au pe o nga saungoingi i se sui ia wa o ngai le parpala ma vaenga whapenga ia alo ka mawhai ka ko ofiso les Ross ia e sue vai la au ngai inga ia maua se vai la au e kara whengai ia makako whakoanga o loo whai a fo isu suenga kau si o manga ia ma malo si anga whafowinga e ana le ka mo whainga o maa ka avale ia e alu le la ia ma vainga whapenga o lo whai fo isu suenga i na au ia ma mea o langingi mongi vai na au whare ngā kula ia e fofo ai whamai ma re kere lava o ngisi vaenga o lo whai isu suenga ia re ka ko whala konga na wa whionga i le whonwhekalai ia o ngā kako o mai e resi a ofisa. Ia, mari mai lau whionga le minsta lo te lai mai le whionga te itai o le tuangai sao noa lo whionga. Tau tele le sanoa ngal tatou le whionga le minsta wa le tuna tonua le an whatuai le whalapaputonga lea ina ia mawhai ona alofia ia malalos tele tu la fono whaofi tue o loa in tono New Zealand ma Australia na len whatuai le whalapo tonga le ina ia ngaosia tatou lava loa ona loa tu lole o New Zealand wale toi avatua ni o loa mata a o loa umana ton fiti pepe umai ia ni siama ia mani manulaiti lela na mawalta tu falamata faunga mawai le tato swa ue kukai ta mafa mai le avoka ia ma ngausi fo i male whisky e mai talo fo ia wa su lela e fafsile tuai wa ule koe vai ingi whisky po whaua pēr ia mea o ne tāu whalongo o leo pe wā ngai tele i le susuanga mene i o vai
mo le tong fitinga ngase pe o kansa e taua fo ile fa nga tato o loia nga si fengata on la fa u fale atu isi atu nu on la tulanga o le malo losi o la to quarantine e fo la le melesa fa le lave mai ai te lo atu nu il tato ava ma solo mia le ava e ma wai fo isi fa mai pe o le tulilo atu le na tau tele nga luenga lo fengai male Minister male SROS. Maro faftai lo fionga te te li tuangai lo fionga minister singel whisky sa fai martalo po fawa. Haftai mo le sa ngai la fionga le tai o le tuangai. Ia e kusai mavaenga ia pe o nga sa ngai ia o lo o fa mawinga fo ia o le e fai lava suenga ia an kanga ruenga. Ia i kako whisky ia peona e sa ngo iai ia me se fo ia flawa maka ia mangisi vaenga o lo fakingo pe vaenga ia ai pe u ala nga vaku se kala i le ngai kai o ngaruenga ia o le e o lo o fakingo mo ngai kai ale whisky ia o leva nga la wilo ai si o kako kungu ia i le suenga fo ia kako official fal kongo suenga ia ua mai o nga fai ia la ko susu nga ma la ua fa ka ua ku ia ku ngui fafo ia ka ko whisky ia ka ko foi mana vale le duty free ia la ku mai ia ka ko whisky le pe on sango ia fai ia i le kalo ia mangisi vaenga ia onga ka ko mai nei ia i desi officer ngem ka nga ruenga o le pui nga malu la kele ia po le biosecurity la ua fionga i le fonga fekalai ia mo le fia o le silea ofisa ka ngaluenga o i lunga o le wafin kau o le pui nga malu lau kele ia po le biosecurity o lo kuma pea o se lainga mua o le pui nga o lo kako aku mai wha mai ma mea ola wha lafua e ongo lama ki ai wha koanga ma le sanga le mua kau mafa ua whaawawinga le wha malusia o ngaluenga i wafu ma malai vaalele ka kasi ai mane makai kuinga o loa whaurwhale mai o loa lo whakawinga mai whafo whapenga foi o loa awinga aku ia moa kunguenga mau o ngai ngaluenga i ka wakele i le puipuia o whakoanga au ku e pei o le ngiu o kalo koko fuala au whaisua ia maisi o loa makai kuinga pea e le kako ofisa rea whaamai ese o mea ola ia e ongo fale mai kokongu ia e pe onga a fia e fo ingisi o akungu o le kako kua oi akungu kua oi ia pe ia fiki ia mangisi akungu o lo ia ngisi fo o fa mai pe o a fia ia la ko fa kwanga ia ka ruai o fu o fa ile anga o lo fa u fale akungu ia wa pe nga nga va ko fa mai al kako ofisa rea o lo kaingu o lo kaimungu o ia lunga le waf ia o vaenga le o makai kuinga na ko ia ka ko lo ia winga mai kong ia wale fakama ia o ngisio o fa mai ese o lo au mai ai ia on ka ko o mai le ka ko ofisa fo ia ngai ngai ia o le ofisa o fainga faiva ia mapunga o fa na kula valu 1 milion ang se lau iwa sulfa fe val se lau di makolu ia se lengi o le kupe ua fa kawinga mon makawinga fongi o fa nga faiva ma punga o fa na kula o mo de kwai nga ngot fa kai ia ile ka ko malo ila wa fionga ile li palmia ia malau ka peneta ia mo kali ainga o pepa ngem ka ngalenga ia wa le ku se inga le o fa koanga fa nga faiva o le mai kaua lo ngai ka ngaka lo fai ma kai on mkanga luenga ua leva kausanga o ka mo fai mai ngai mkau o le kau ku ese inga le o makanga luenga i lua o lo fa mawinga foi kuskusinga le ofisa o fai nga faiva nga maka fa kango inga mai ngai mkau ku i le kausanga kasi iva lua pe kai
ngā koe aria e mai le luafe sifuruongo. Ia awa vea ira fionga le ri parimia, ia mamingi skao whako anga ngā vai kau. Ia pei kai ngā koe ngaro la ia lea. I le luafe lua kasi, i ngā ua koe pale mai le whai ngā malo. Ia o lea ngā koe whakakango i ngai le ngim kau. Ia ma koe kiki lava o i longa kaungunga. Ia e ka aperoa le whai ngā malo ngā mawai ngei. Pei kai la, lea ua koe kau mai kukou, ia sa afsingia au ele pulenga male, mkanga duenga, ia e kusai male, koe whaua winga le, koe se inga le o mkanga duenga i e lua. Lea nā sa whakongu inga i loa le mkanga duenga, ia ma koe ka pā i loa le pepa, ma koe au inga aku i le. Ka pengeka, ia ma whamaungi ia mai loa le, koe se inga le o mkanga duenga i e lua. O le ngaunga ka inga lava, inga ia kumaki erka ko ofisa nge o whai ngā whaiva. E ke le lava so ngā au ngā. O le vaaifo i le vaenga le o whai ngā whaiva. E whai lava singa kau mia i lalo i o whakoanga. I le mai kau fo i le ke leo ngiso fungtanga e awai ai. Ia e se ia e se mingi skao whakoanga. Ngau mi skao whai ngā whaiva. Ia pei o i o lo, ia me se ame o whongkanga kau whai ngā whaiva. E vaenga ia pei o i o lo, awe ia se mawhauwhaunga ma se mangaku. Wao lava o ngaku e se inga, ia makanga ruenga nge lua. E kere fo ia, whamungianga lo maua mai ai, i le kako makanga ruenga nge o whai ngā whaiva. E le ngaka i wsosoangi i ka mao a ingo si o kako akungu. Ai o lo maua mai fo i kupe e wsosoangi. Ia more au whaiwhaiva. E pei fo i onga maari e fo i ngisi o saungoanga. I le ka ua male au ngā ori ngei makanga ruenga o whai ngā whaiva. Ia more aki ngā ingo si o kako akungu. O lo kere fo i ngā ruenga wha akingo mga ruenga wha ngā so solo lo whia ngai ei male ofisa. O le e roa le vai aso o le lua inge o vai aso karuai. Ia o le asa fio fo i la fionga le miniska langolango. Le fionga ia ai o lupo. Ia ma kakalo ia fo i se kasi o polkalami. Sa whakingo ai le kufainga o mea whangoka. Ia mea whainga ruenga fo. I le kumalo lea o aanga. Ai ngai le kai. Ia whapea fo i sa makamu whale la kai. Ia o kumalo ia sa whamangia inga fo i. Ia lea polkalami. I le vai aso kua ngai aku. O ngā kako o mai le kako vasu su e le mkanga duenga o whai ngā whaiva. Ia, le anga sa ngō fo i le sui maru mai whasare le anga lua e winga i le whamiri o ngā pe o ngā whamaku mai mo se vasu su e an mkanga duenga. Pe ngā whai o ngā kua koe sosoangi mo le amakaing o le ngei o fisa fau. Ia whafkai mo le whaukuanga i nawa whionga i le whaipuli. Whionga whakarai. E nā whasau le anga tonu le, mo lau whionga na lau whaaluana. Whaftai. Ia, malo whaftai. Ko umo me lau whionga whasaonga? Ia, whaftai. Ia lele, whauau sauna. Ia, whamarurua kui lau whionga. Ia, saungo le whaipule mai whasale le anga kolu. Ia le vaenga o le whamilionga. Ia, pere mwhai o ngā whampu aku i e sosoange i aware. Ia makanga o le ngeia o fisa fau o makanga ruenga o whai ngā whaiva. Ia mapunga o a whanā kula. Ia mo le sirafia o le whamilionga. Ia e sosoangi mo le whakawinga o se whaasu e mo le makanga ruenga o whakoanga o whai ngā whaiva. O le ngei waa e ke le lunga o ngā male mga o mia ke le mususu e ngā kaku ofisa o whai ngā whaiva. E pei o le susu e ingo le vevela o le o ngā sami. Susu e ingo le o onga o le o ngā sami. O le ao ingo wha maunga i suinga o si o manga, mai le vainga o ia. Ia malama fo i le suia inga o whai ngā whaiva. Ia ma whakaukai o whangukanga. Ia me se fo i le whakingo inga o le kakao inga o pōre whalalaka ia. Ia ngā fo e
E la vea e va whangoka ia ma kangaka fo i olo a whakia i rungo le sami. Ia ma malu fo i la ku ia olo a penga o ngā a whakia i rungo le sami. O le a whangainga fo i ngei va ia sia singa ma le makai kuinga o vaenga ia olo o whangoka whasot kula fongoinga. E ngisi fo i o le a whaiwhaiva ia po va whangoka fo i. O le ngā luenga piko sili o ngā mga amia ai le ngei va. O le puipuinga rea o le kako songi. Mai whai ngā whaiva whasot kula fongo. O se vai ngā mamau ana maka ngā luenga mo lea va asuesue. Whai lava si kaungaka o le va o lo mga amia. O le kaimingei ia o lo mākou va ai ma whakanga o ngai ngā fo ingisi o fisosoangi. Ia mai a Australia ma New Zealand ia mangisi fo ia kako paanga ia e mwhai o ngā au mai e se sosoang ia mo le whakawinga o se va e piko sili lo ngā anganga o va fo i ua mai o ngā whakakonga i ngā whaangei o ngā pō ia mo le sida fia ia e pe ia o le va leo leo le e whai ama va ia kako ngā kaifari au mai fo i ngisi o lipoki ma mea whapenga o lo kukupu i lunga o le sami. Ia ai ka tau lava o ngā iai se vaa su e ta kom ka ngā ruenga. Mo ia vaenga uma. E mā kai kui ngai e le ngaka le sopo ia o e ta ko vaa whangoka o le lainga o lo ngaka ia le ta ko o ngasan. Ia whapenga fo i vaa o lo a ngai mai kong. Ia mai se fo ia vaa o lo whapenga o ngā kiriwa mai le eisa. Wa le va ale manga o ian makomkanga e na kware va ai ka kongo ai so ia ingo o me o ai sai ngol san ia ke do la mo le ia pe a fa ka u va ale wa ngi va ai mo ka ke le aron ka u e me se foi so soang ia wa foi nga ku nga fai an ka nga tuenga o le Ia, malie lo whingalo ni mista o lo tulai mai la whionga te itai o le tuanga i tulai mo mai la whionga te itai le tuanga. O le la alea e sauno ia e le whionga le minsta. Ta utele le whanau ta inga o le mtanga luanga. Ia mantua fwoi. O le ia i le va alea na mai Australia. O le silea la tunga luanga tele o lo fai. O le vainga o tātou ngā te whale. Le ngata lai le nā, a lo iei foi ia le sosoni mai a le malo Amerika. Le ngata lai le nā, ai o lo o iei foi le ofisa lea e Solomona, le fisheries e Solomona. O le tono le ofisa le nā, lo iei le potu o lo o vai uma mai a mai loa satellite ia va uma e a foi e a fia e sautonu va ese sautonu o ngasami o Samoa o no felongo na i lole ma Australia mai sia tunu matatou el tulanga le o sa mai ai se va mai tonu tatou o ngasami. Ola no venga te lele poto masani la weyai el termine nei lore to e anga i fo ta to bele si va ele lava le poto masani ele o fenga lo no lua lo fiong al fontalai o le e yai le tu la fono mo le va ainga le lei o ia fa per fo e ma fingota. Ele atol tau sanga e te talai i fingota ta pe fonga. Ai uma na ese ole tele o fai business mai Asia. E tau tele ala tome o fonga maloli. Ole la na ta wai le ta tu la fono. Le na yai malo ye pe. E vai to le tulanga le e wo uma ia fingota. Fonga isi malo. On ave i la tonei ave a sia no tele tupe mawai le fonto titia fieta to ana le vave
na fai tu la fono le mo fa penge o le ngi loli le ngi fonga e ta o tele la vai e ta to melena malis e ye fo il tato tu la fono mo vai ngota maia fo ile fa sala ila to e fa ngotaina te maia ia o le mele o ye kwale ia masenga mea o le makwa kele o maia ia e fa kaungei wale lopo o lare tulanga o tatu tu la fono ile pui o tulanga ia o se winga lei masenga lei na faya ia tu la fono nei ana fa mena tuatu ile Minster atonu e tata o fo il to langa o vaenga ia atonu wangalo ia ila tu va ia mea ia tatu tu la fono bol puinga o tatu o ngasami mo ta mafa mo tatu o tunu ile lumala Malo faftai ta ua tele fa so to fa manatu lo fionga te tai o le tuanga i anga i mtanga luenga pe sa o sa tau tu lai mai su fo le alupo pe le lava lo fionga ia sa no faftai tele le umi lava pe ama le leva tele no umor fainga palo tatu sanga te nei le tau to manatu November te sema sa ye se va su sile wala tu lo fionga Minster te lolo o sirfia mtanga luenga ai sa ona atolva yaso bes full waso montu full waso o taulai tayane o mato nu nei sa sile ai fo ile mato nu bolana va ai sa o mal fa linga na wi fo i uta i la to mal va so e mai po Australia e la to so e na la liti tai ia male fausanga o te lola o amu ma tulanga fa penai i tai le ocean e fai se tala ona umato e se mal vaale ai le mo la vala si dal mato no la va pe o ye se reporti na mo mai so engale ona taua ono to manatu ne ye ona o ye le lo finangalo le se taua oni ma so e ia ai fa mo le lo fionga Minster ben fai ona mo se reporti if ye lo fo te lo ta ua i ol mato ai tai ona paul tasi ne no fa mo tele i me ai mai le sami tu lo wale le soifua le aso mal fa lo lava malo faftai fa so sei tu la no fa la to ian tu lo le Minster ta fa tasia finangalo fario a tai la fionga pen ma ua sa o la ungal vanga le o finga faifa sa ua ia liva lua le pensau no le fionga Minster sa mata fa tal no le ta upu apule le fionga ia tavita ko pola tavita apule lua le fionga ia tusunga ta wa sa mata fa tal no e lua o finga faifa ma ilva ai tau ale mela le fio le fionga le amengal tato o le polenga le ia ia po afe o mestu la fono te pena le yentanga luenga faftai le ufai ai la vai ele mi le nga si female output le asa yai taluai ama sa output le pe ama taila mtanga luenga e lengi vai nga fo lengi divisions fo o mea tas asa ele manatu smtanga luenga fo ia o taunta pena uma is structure fo ama si vai nga fo ama si le mele usa no la finga le va ala va la fionga le manino ale amenga o le vaa mo suesuenga le ngaka o ngā samia o ko le tinga o te tama ma whamamonga e ne te iwha ua awe se ai ma le security le ai ele se security le mai ilau fionga ele whamatala inga mai o le amenga le vaa ia e sili e ilau whautuanga ia a tātia pia lau vaa wai o ngā i meo suesuenga ma tūlanga wa pena e tātia pia ngā wanga security e leo ai o te lango ina male Serau pasene le tu seina lo ine yo la mtanga lo. Aftai. ia tu le no lo fio ia on sai mai sei lo fio Minster sei tu le parbia lo tu le mai o le faftai lo fionga le funftalai mo le vano o le tu se ina matanga luenga e lua o se mai faufaunga wa leva na mataitu o no nele tūlanga o lo mai tauina e tau mia lava whainga whaiva i whatoanga o nei mo moi me toi me paketi mo whatoanga whatoa maua leo le
developing o tātou whainga whaiva. A le vainga lau tele, o le fishery, o le sia tātou 5 matau tia le nei. Pe a tātou wōre lei e whamautu. Ea, no whainga le nau manei tu atu. O mama futam ti la whanuna mai e company ia la popo e lua commercial fishing companies. E le hua nan ma le deep sea. O le mena mau mai nā, ua matau tia i ua mau mai whawhango te la popo. Ai nauna mai a whawhau i container ave lo transshipment. Oina, na ma fua ai ma whawhaunga le lei. Taulon tātou wa aile mai o ia nei, toi titia se lau whawhango tau lewa mai nei e. Whangai o ia tui nei. Masalo pena o le 2 miliona tātou tupe sa mau mele mele na mai a mai whawhango tau i containers ave. Ai nana fotua i mele ma whawhango le mele na, taimire nei. A mele mai e loa ia, a mai loi whafo, a mai loa, a matana whangai o i loind. E umane le mena na, maua tangata whainga luenga. Toi upgrade le tātou export, o lei ale uma na safu. Na amata mai le temire na tau mawhai ina ia, whai le whainga. Ia commercialize loa ia tūlango whainga whaiva. E o mai le temire nei, o le whatoa whatino. O tau si sira lungo le wafu. O matua le isa banoa o vaa whangota. O na watumu uma le wafu i containers o loa maisi mea. Wanga le paka wha la umi whapengi. Wale mwhainga operate. Le tā pena nei tūlanga aluaru mamao mo se whausi o se wafu la vaia. E o ma iei fishing commercial boats nei. E load ai ma offload. Ma maua e lor tūlanga le tupe fau mo tūlanga la vaia tau whainga whaiva. Ma ngā i lo i lesi levo i lunga atu. Ma te lea e le tātou export e tau white officer o whainga whaiva. O le vaa lea sa unua i ele whionga i le Riminsta. Sa ele tātou vaa mo musa tau le tau tai. E ima le vaa tau le uri masao. O vaa ia. E o te tau pole lata mai, ma pole ma mau. E te tau ona iai se vaa lava ia. Ale ofisa. E alua ia la tau suenga. Faa le ofisa o whainga whaiva. Tono le alo e manao mia na siaki uma amu o fi ngoto le alo na tau sirifia. Limu. Me mawali whai ai matalelei. Funga. Alu. O a uma mea. O ina e whatulanga iai. Tu atu loa o le samilo loto lea na saunua i te ule i tua ngai lau tula i atu. Ile puipuinga. O ina na e saua e lor tātou na whanua le ngafa ma le ofisa leo. Border security. Pui ai la tau o lo mai wha ngota, wha le te tau o tātou whi ngota i te tonu le lusu maila. Le pui e tātou wa alia, na tātou wa alia e o iai, le fo e pisa e le staimi wa. O le ini ia wawe e wa wha ngota la popoa, e le o wha ngota wa la poa i te tonu le lusu maila, wha fotu. Ma o ngā sami, e le pule e tātou, e pule i te tonu le tafa e whaina o freedom of o ngā sami e whaina whangota isi i seda isi malo e mawhai fo ina tātou o whangota. Al mea siri lana tāu a whamanui ai tātou. O leo mai o whangota nei, e o mai saaki mai ai a tātou, ai len tātou ia. Ma fua angale nā, ua whina ngalo ai tātou malo re teimiri nei. Wa taulo na matuata pena le leile mta ngā luenga o whainga whaiva, ia tūle mta ngā luenga o whainga whaiva, i ona lava vai. Nanga wale van tātou whainga i mwhainga whai. E vai tau te vai, sila le mea au, i ele tau mwhai nei tātou tangata whaiva. Pato ai loa te leo ia i teimi o le maketi i la sa. Ma tau ngā i ai a matatu i vai uso e tau whaleolo. Ai leo tai o na lava sa palai mo tātou. E vai tau mwhai le teimi nei. Se vai ngai mo mai tātou whangotanga la popo. E nā mai lei whafo tau whaasoa, ele le lava le ia. Ma le tau ngata le mele wo i ele tātou i a mo le teimi nei. Ai pena sau noa le minista i tūlanga o te tele, ma tūlanga whainga vai. Ma tunu ui e ele FFA, e te lewa ngā tupe maua me so soani mo tātou whainga whaiva. Wa alu tau sanga, whenga i a tātou maalia, o la tātou baileri, o le alia nei tātou whenga i mai lava le fia tau sanga, o le ai alia tātou.
Isa ni ta part time o ta lon tatou ai va fa ngota la po ai pule tatou tangata. E foi sa uta mo foi fo termino minister mo mo lua fe surono. E mai va fa ngota mai fa fo. E pa anga mata tatou tangata. Ya e fai fo le tala se zini. Ya ola ble to ta urna me. A fa mo manga na tapena ma na taimi ina ia commercialize le tatou mtanga ruenga fa nga fai pa. Ia tali atu lai mana onga nei. Wai le mawhai na tātou o ai pēr i le tūlanga le nai tātou tangata i le ngā whatauri maina. A whai na o tātou tangata i le luas furu maila le fia tausanga. O ta tauna i le si venga o vātu le lato e whango tātou i whafo. Le ntau mwhai mai e le suparia. Le ntau mwhai mai whafo i tutuila. Ia le lavala e tau mwhai whanga solo. Ai, o le whato atau a matal tu e seina. Le whai tau whatulanga tu la whono pensau no mai nisi. O le ta pena mai tātou tu la fono i ona vaenga ese. Whatau nu ua i lol whatu la ina o le ofisa o whai ngā whaiva. I ona lava vai ina i manui ai, tangata whaiwhaiva le tunu sa moa. Ia, malo whaftai lo whionga te itai le fsoswani mai le fo i vaenga sa langalanga i whionga lo. Ia, tu le melo whionga le minsta? Lo whionga le whongfitalai, se amanoa. Ia, se on sai man minsta se tu atu le alipata i tu pailala. Ia, whaftai mo le amanoa. Ia, sa no whamata po ia lau whionga le minsta. E mawhaina whaala ve lawe, se ia mai au mau. A leo tau mātau atua, e ua se whaalau. Ia e lawa ono sa ia. E ina na whamanatu atua i lau whionga. E ina i vaenga sa fia malamalama ile. E nei sui pe unatu inatu i lau whionga. Lona lua. Whaftai o lewa maa ua o lewa whaftai atu le whionga ile. Tai o le malo. Lewa malawa whionga. Lewa maa ua o lewa le awhaitato vasu e sue. E se le fia o le nei sui o na taluai. O le nei tu malo. Ua matua i maa fatia. Talu maile na whaile wafu a le pata. Pala a toa mai ata, il whaasolo mai e tau mai lungai i sa amusu mamaile. Ua le anga a toa nga taifale. Ma fua mai i le pala lea, o aso ia le nga taifale lea le pata. E le mamawa se va e watu ele va a mai i le me ngata isa eti. Anga i na mua, ya le taimine. Ua mamao mea i te i elu atu e se a ua pala atu ale. Mena e se whaftai o fio whalongolongo atu lea ua. O iaia sa le susu enga le ata penga tato wa asu esu. Ia atonu se tali le leilea i le. Mo le netu malo, ia e peo le sivaenga na na fsilingia i le o fionga. A lea na mau atu sa unuanga le fio, al tai o le malo. Nae sila matangtanga i vaenga ia peo na avatuaila o talsanga. Ai la tu atu pe la o fiong. Ma lo whaftai. Ia e manatu no fo o whatangi moe manu o le afiafi. Ai wha ma lo lava i auto o fionga i suisfono le lava pale o wha awa ngase vole nei asa. E ilo le manatu. Le a whaistato ma lo longa i le nei vaenga o le afiafi. Ma o sao nia fo le tau maftanga o le afiafi le tina. I le maotor to filau eti al sana. O te whasisilatu whatatia ese ngā rue ngā whono ao whai tū la whono mo le tau mawhtanga o le fiafi. O te whasisilatu o toi amatalia nei taurumanga al whono au whai tū la whono. E whatati ese taurumanga al whono au whai tū la whono mō lana malolonga. O lo sau noa tari whai tau le whionga le minsta o whatoanga mwhai ngā whaiva. O te tāpalo o whionga le minsta mo le whaua wina o lau sau noanga. Lau whionga whawhatalai pe mo siawa noa whamalmoli. Ia, Maria whenua le minsta o lo tūlai mai le sui a minsta lango o le mtanga luenga soifua maloroina. Vaisi ngana, tu atu le avanoa. Ia, whaftai tele lau whionga whawhatalai. E le ise anganga e sopo vale au tūlatana whai fo sau noanga matango fia le whionga le minsta o whatoanga, whionga le ngaftasi.
Ai ua fia whaleo ase langona o na ua fea le saunoanga le sui mamalo whale alupo. I le tūlanga le vaa le masalo wasaf silingia lo i tū malo. E whaftaia e au walanga, wa umana tua tuai le tūlanga lea. Lau fionga i le minister, masalo e ato pe ova male masino, tū le vaa le ngā tai o matou ngā tai whale. Ma fe me ia i solo ai ngā tai o matou, ia o ngā tai o Vaisala, ia matou e whaasolo mai. E te lela na lafo le taulo le vaa le i whale alupo. Ai, pe o le mafuanga e tau a te lele, le mtau pule wala ngā e au. Ia wai e leo mai loa pe na sila fia lau a fionga pal malamatanga luenga. Wa me whapea ia e alta tonunga tauna na longo fo ia li mwhai pule o i tū malo. Ia e whailoa le soli o lato ngā tai whale i tū langa whapea. Mai se o waa mai whafo. Tai tonu le ese le waa lea mai le waa le na fia isa whata. O waa ia le awa ia le data collection na meo marine biologist ma vai ngalo susu e ngā tai whale o awhioanga e mai se fo ia tunu. E pei o le awana le talo e lau fionga. Ta ua tele mo le anga iluma pe ona saunoa ele fionga sui malo whale alupo ia. Ma le ngang whalo alo whaftai lo fionga futalai. Malo whaftai saunoa, ia o lo tūlai mai le tai o le malo. E lo ta ua tele le longo ina mai am tau pure le mota. Mo le lumanai. Ta ua tele le tātou whelongo nai fai pule o mulmota so ta isa o lo fiso leo. A fai e nil tātou sui komsino leo. Se fai me se tali le mele po le tonu. E no utoi lau lau inatu le po le almafua ngol vaalea. A ta ua le whamanatu sui. A e lo ni va o suspect whapea. Va ve viri le mtanga luengo leo. Fai pauna la tau la te vai a tore tātou border system. O le atonu le vaalea, ai no tau whalongo e ta ua mwele vaso e me tau whainga whaiva. Whafongo mai volta tau fishui. Se me se tali le merele umal fono, mal whalalo. Alo whaftai, ilo whionga le teitai o le malo. O lo tūlai mai le sui o sanganga tasi. Tai tele lau whionga whangwhitalai mo le awano. Tulai atoi mal whalalo le, tai foi male. Saunoanga matango fia le whionga le minister. Ia matatu taunu ua i le waa e pe o na whape nao na ale le fwifina ngalo le mota. Aiwa, o te matua langolango ina lea o mainga o le waa susu e le mai tau. O lea ia isi saunoanga e whapea ina ia la bea toi ma security. Ia e o te talitonu e le o le matawhai tonu na lei o na fuafual whainga malo o ale o mainga o le neiva. O le matou ngā tai whale o le matai aile al matou fo i tu malo. Pita iane, ea, ua tele o whingota ua sola. Ua leo toi mau. Ea tonu o le au ngāle o le fo i tu ai ngā waa o tātou whalongo te e su e lo ngā sam. Ea, po a fo i mea e whapena o na mau ai. Ea matoi whalelia, matoi whatupu. Ia ni whingota o whapena o na lelo lo atu. Mtai ai ala tunu. Lona lua le whautuanga lau a whionga le minister. Se e sila tuto, ili whausiaina le wa. O lea o te vai atu le lipoti. E 5 miliona lea le paketi e whaano. E lea o se tama i tupe le selene lea le whapena na whauwhau. A whausia lo le wa, o lau whautuanga. I e a whio. Ma e sila e ai lona whausiaina. Ia aua nei tula i mai le mea le na tula i mai fo i le siva. E o mai le teimil nei e leo taunu i Samoa. Aisea, e le mawhaina sau le Samoa. E oi. Nei te ua o mane lau wa. E le mawhai fo i nalu le Samoa. E oi. Mea la lea. E o le whautuanga. A tonu e pe whaata la fonga le anga. Ia e matau tūle le. Ona e pe ana sau noa le fionga le palmia. Toi titia umar ka peneta le ole a mingal va ale mal va ingal va. Ele paia inga le o umatu. Ai umane le mfina mile va. E tu ilunga le si va. Fatua o meile isamo. Ia malanga nga fa lo. Malo whaftai, ia whaftai mo whautuanga ale sui o sa whau i la vea. La whatu lau whionga minister, whau wau lau saunoa. Ia, whaftai lau whionga de whangwhetarai. Mone awanoa
Koe whaawa dia sekarang game ka ngaruenga. Ya, mo foi nga whafkai da whionga i kai pure o sangan kasi mo whakuang. Ya, au ke pole e loa e o lena umalanga whapikoa lava. Ya, e vai di ka ko whapeo nga e sangua ia ia e whafkai mo le whakuanga mat kua lalo. Na o whamawinga lo fingaro. Ya, o le vaenga foi le peo nga sangua i sui mamalu mai whare arupo ia whakasema le. Sui mai vai singango lua. Ya, le ua sa mo foi da fionga de li pandemia ia mo se li poki ai o le wo ko di mainga ia singari poki mai ni makanga wengo fainga faiva ia o le va angi sa au mai da so sfufa o se tema ile wo o lima sa mai se fakanga mai da mfat fai yonga a sa fai yang su nga kai fale ia o sia ka ko kungu le nai a kongo le mkanga ruenga o le sio manga ia a kongo i e mai sa o se li poki e winga le va su e le ma fa lo e la fionga sa mo foi da fionga le fai pule mai le pa le fionga kai le kuanga ia il fa kingo inga o kiukema ngaruenga foi makanga luenga ia le fuainga le o ia laiki ia me se foi le kula fongo le ai le fa ngokainga fa so kula fongo funga ia mo le se fia la fionga ia le o lo fanga solo pea ia ngaruenga ka kom ka ngaruenga ni kai ia a como foi wa le mfainga kuku ai pe i vaenga le fa ka ia e ka ko foi lo foi le ai kia ia le se lo le leo ia koe ku i foi lunga ai foi le koe ku i lalo ia ko ngai aku ka ko ie rengi le fainga luenga i le ofisa ma ia e ku foi la ia le fa ka mai ana ikia ia le fa ma winga lo fingar ia lo fa wo pe ia nga luenga le ofisa ulanga foi le kula fongo pe nga sa ngoira o fionga ia o le kai mingei ia o lo na fo ku ile fionga lo i sili mal mkanga luenga na ko ke ilo inga ia vaenga ia o le kula fongo i whango ka whaso kula fongo inga ia o funga e no ere i pol masinga e wa kua ngai aku ia o lea sa moria mai fo ingisi o le isainga ko lua ia ua moria mai ia ua lako whango ka inga foi ia whaso kula fongo le vaenga le o funga ia o lo ka kia ngei ia i le kula fongo ia awar whanga solongo rem ka upu ia o ke rongi si vaenga pe onga sa ngoia sui mamalu ia fionga ia o lo tu lai mai fa ula ve al fionga le tai le tuangai ma le lo fionga le minsta e tu atu le fionga tai le tuangai le wa sa no foi se ta sui matuole o le vaenga le nei fa manuia tu le va ia o le memoria ta ua suenga pe na sauno iai ai ta ua na o famanatu na il tato va a fo susu e fa pe ne momoa ia le memoni sa fai foi meio te tuio meu atu e ante faso sola lea si e lo ai po fermele e le atu lea e a pena foi la ma atina e lo mei sa fai ale pata sa tele in faunga e le il vale pao le o meno tu na tele foi ta faunga sa fai e le sia sala na lo ya na le pulo Australia na lo e au au te le mana sau le lima maila le melo to la ile va na lo avela na malo o le pisco mala na tene pisco e foi maile va o le se tamo pisco va me wa il malie e no au au te ile ele avo le lima maila
o ke le me awo yu ka ngali ma mai sa fa ita fa nga fa penal la foi taimi le le la si top e le mai le ele ve ai ta tu tangata e tolu lo aso I fafo e va foi e ta fai ave fenga lo ngai se kangi silo e na fsuli la me o te mna to fiaru fale aisa o mai manatu e mai manatu le ava ele mai manatu ile il fanau la le ta te fiwe e ta wanau ta tu tangata e o va fango te fiwa ya so e re fio fa no mella e le del mai manatu ia se vai al fulal ta to va e te o fa le va ia o foi ka ko vai mai manatu fo o fa fitauri lo fe ngai per ta to fa malo le lo tele ele foi vai al luenga la fe ngai ma lo fe ma le ta luenga ya malo faftai ya ola ia mor pai lo fionga mista ta penanga lo va ya ta pena mai se vai le mai manat fa wa sa no nga lo fionga ya faftai lo fionga de sui mamar lo fionga tai o le tuangai mo le fakuanga ya e lo ka kai ra fango kai le mai mangak yo ai o ma avena ko kai ko lu e kai va ai nga ko le wa mai ai de ke lo forsanga wa sa ngo ai fa mamla ma foi da fionga de di parbia ia I vai nga peonga mai ka ku peonga ai nga o le sia nga le va nge o po le falla kai ia o le kasile au nga ka ko ofisa fa nga fa lo fa kingo mo kai mingi o le mo si da fier ka ele malo palming ia o lo hai ange ia de ka kom ka nga luenga se kasi o va fa ngo kai ia se kasi fo kamali kai I le faria ia e fai as ka ia ma ua fo I li poki pe en kuna mai ia e valu se lau lima sfuru le kula ia a fai e sfuru lua sfuru fai kula e malanga I lewa ia o le au fai fo ngare kuper ka maro e kokong ale fai va ale e kokong ia po I ngare kilo ia I le kanga luenga ia le faki ngoingo ngaruenga ia awale e kakauinga I o pole fala la kaia ia awale maua peole makai aile al kako kungu oia ia ave foninga vangoa momoli ko ile nga fa ole nga se kuala lo fo ima se fa kuanga I mamalo la fai faiva o fo yo lo fa ngoka lungo o sami ma apenganga la ko fa ngoka inga ia nga kai fali wo fai mana ko le amiole le aku ka kipi a pole ia mfa ka fea o se kuala lo ia ma se kau le mau ngim ka ngadwen se ia no fangi ia o le nga o pole ia inga ia fa fai ngofie o nga fai ia fang ka ngai ngo nga san o le nga pole ia le umia nga waku fa ngoka ko fo I mai ia pe ka ia nge waru waku fo I si au fai ia wa kaula I va ma makusi arunga ia wa ka kipi fo I fa leanga ia na mau fo nga le alu le ia ma umi fo I nga nga I va ai kai ia o nga le ma wa le yo ka ko polingi o mai ma wa I fa leanga inga ia o nga o mai le ka ko singi aisa na o fionga I le fong se kalai ia e o ngo masingi aisa ia o le u fa moe ia e o ka inga mai sia ba no ya o lo ia fa ula ve I lau sau noanga lo fionga mista la tu atu ia suyo ali pata I tu pailalo aftai ia nini fa la ve tu tau fa mai ala la nga lo fionga de minsta e o tu la ia tu maranga nga tu mur fa lo I pa u ya o ia ngai vai nga na fi ma la mai e lo ni sui fa mal mole na o fionga na la fa solo na ese atiri o mai ese fa manga nga tu mur fa lo ia salo le vai nga le wa sola len sa no ia suia sa no lo fionga minsta fa wa fa tai o le e fa solo kula vai ngai ia nga fa I ko le na fionga le I fai pule pe nga kula I mai ai ia mole
Ia siri era o kale vavea kui lawa fionga. A fionga reri fai pule, ia o iku aripaka iku painalo. Ia mo le sira fia era o fionga, ia o lea sa wha ide wha mui moenga ringei makanga luenga ia o whakoanga. Ia e whausia se nesri iku ai le kakuku malo, e aripaka iku painalo. Ia o wha mui moenga lava sa wha mui moe le pulo keki foinga leo le saffron. Pei kaiangi, ia pei fo yang fai aku se kala kai mo solo. Ia nga ka apere ia le parmenge nga kai. Ia o kuri fo imako. Ia ma ngalo ko ar ngal po kana. Pei kaiangi mako ko kau mai ko kong. Ia ai umalo mar poro keki de ar poro keki de. Le sa fa mo e fa ia le fa le pe o nga ka sanga inga na wa fionga. Ia kai ngei o le fa ma winga lo finga lo ko e va ai fo ina makanga luenga ia i se sosoang ia awale fa mo pe ngei ka ko fale la au i kuai ia ri paka ka ke mai lo finga lo fionga fa marurua o nga wa umar polo ke kilia ia ma ke mai ko kongu wa le ai fo ia sa fa ki ngeng fa mo le wa kasilia a polo ke ki sa fa ki ngei de fale le pack house ia fa pe foi le fare an kanga luenga le ofiso fai nga fai lo isava ia kasi nga lunga kele e ila mai singa luenga ia pe fa mo nga fa wai ia e pe ka yange ia o ke ro se karia kule i lo fingalo ma dia lo fingalo ia i le kule pe o nga sa ngo ia o le Maenga peonga sa ngoi le fai pula si umu. Lea sa kasanga ngaingi mo li fai loilo. Ia mole na ko nga kai fale. Ia or kai ngei ia ro kasanga inga le office fai nga faiva. Ia ngamo li o le ava. A war sanga le mo ka ko au fai adia i le anga e mai le ko kongo le ava. Ia pe a pong sa foi ia e mai se pe a le anga le kau. O lo nga lu so kau awai. E makanga ruenga le spa ia awale o kai ngamai o ia mori ia more kai mgei ia na wa fionga le fonfekalai ia mangako le paule se forsanga ngi makanga ruenga ia e kakalo ku fo ile pa ia mal mamalu kaping o le parmenge ia e mai se ia sui malu uma ia ai lava se mangaonga ia po se sosoang foi Ngai mkanga luenga mo lau whakuanga, e mei so whainga whaiva. Ia o lo makala pere ofisa. A ngai ia e mei se ia purisiri man malo mkanga luenga. Ia e su mai foi ma whailo mai vaenga uma. Ia e pei o nga mga mia. E mei se foi le mamalo lau whaiva le au whakuanga uma le. Kakua kungu o e foi o lo mga mia le. So soange ngai mkanga luenga. Ia o lo makala pere whaikakoa. Ia mo le mamalo le kako. A kungu. Ia onga o mai leo se makalanga la wafionga le whakarai. Ia koe fia muria kurea nganga le whafkai. Ma whamalo i le fionga le kamakai pulsiri o le mkanga ruenga. Whakuanga whainga whaiva. Ia kai ngangi foe ia le sunga i le ri pule. Pulsiri o le wharapukonga susuenga whaasai ngisi o Samoa. Ia pia foe le pulenga ma mkanga ruenga. Whafkai mo le ngā ruenga, whafkai mo le langolang sua. Ia i rongi whakau whapia fo i le fionga i le mingiska langolango. Malo kakaro, whafkai mo ngā ruenga uma. Mai se le ku mai o kau au, ka koke ngā rurue whakas. Ia o le makakaro, ia anga le rei le kua. Mo o pero ko malosi, o le poko, ia mana kamai, o le sirafia fo i maleiloa. Ia war haki ngoinga ako ngā ruenga, ma ia whamau ia kele le kua ia ke kou. Ia o lau fionga le fonga whekalai, ia ngau o mai le manga o ngasi o kumalo, na o fionga. Ia, kongo lau fionga i le minska o ngā ruenga kele an maka kumalo. Ia, ngā koe le kau se luaku i lau fionga. Ia o lau fionga fo i o se kasi o kapa au o ngingu. Man ngai ku malo. O le kamai
e kasi no ngafa ia Samoa ia o kama fo inga sa lau fa ia kumua na wa fionga de ngafkasi lau fionga fui maongo la uli al mane ko nga kolo ngafa wa kauling yusinga yo ka kalu mar kalsanga ngai kumalo fa de alili ngumera lua ia se ia lo fangia awala nga lue ia ase ka kumalo ia nga o kula i mai loa mau fare mai palmenge ia o pese ange o le ka ke pese ia awala nga lue o nga wa loa foi kausanga ia o polonga singengu ia ile kam faingo wana nga lue ai ai ka kongunga o lo ngesui a mai o nga fai wana nga lue nge ia o le akele se sosoangi al ngei kumalo ia mo ka ma ai ngo se ka ko kungu ia le nga kai fa koanga ia fa pe fo ia la fumang o kai ngei ia makua ile mafai la vai ka vale o nga a nga iuka o nga o fa le kong kere ia awana nga lue ai fa mo mo le no fionga se silangi ia wana nga lue asalangi ia masasa kele ia mangei ku malo ta sanga ku foi le RTA se silangi la vai le awana malo o lo ia e mamalo le kungu le la wana le anga i mai salangi anga iuka i loko fanga uka ua makua i fale anga i ngalafa ke lope kasi kilomika nga ile 2 kilomika le fale kongo le awala le yo le awala le o lo fanga inga ile ku le ku ya mako ke fanga inga ina ngo kiavi ya wa kere fale nga me o kiavi e fai me o le afio va le la fifo ya esusu e le afi kiavi ya o le kamino mai nei o ile no ko fanga fa solo mai de mafama anga mai pia yo i la valo fa nga inga e lai ku ka ku a kungu ia e malanga mai ai ia pia e se langi fa bon mole ia i de awala pe on kansanga i de nga ko e kang o le fa le kungu lai ia mo kwa dan fa ia la voka ka e de ka saudi me fai ia o le ko e sari mai lunga ia e ko e fai fa lei e mga ko ngai mga onga ngai ku malo e de kang san ngai ku malo lo fionga le foi wa ia i le 2 milionga pe onga fa maku mai pe a pa sirka ko karatu o io le a kali mai i mga onga ngai ku malo onga paunge le ku malo lo fionga mo si de fia e uma ko fa será o limas furu mo fanga wa ona ko ko era milionga mangu onga le lei fa so ia pa ia ka ko ku malo o lo lava ma ko ka ko seling o nga foi wa fa o aku ia le ka ko prokeki ia pe onga kalsanga ia ngai vai aso na vai aso fo ia e lo ko e per ka ko kupe de pek o lo lava ka ko fa so ia o ke lo e o fo i ma de kupe de pa sia ka ku ia wa ki de nga querer ka ko kupe ia o de fa so mole nga iluma ia na wa fionga ile fon fetarai ia onga vai o pure se mako kala ia pa ia se o kumalo ia isunga i fa fianga inga o lo fa fare le malu so fa fa kaulanga i kongole o fale ali lua ia na usunga le ko inga fa kongo ia na usunga kumboso yo sia male farkua ia kainga ni foi le pa io la fainga wenga fa kai foi ka pua inga ia ngai o maku fa le nganga ia le sunga ia ko rio sangele ia fa pe foi farkua ia maror ka karu fa kai mala ko ka pua inga la ngonga lava ma fa fanga la ko sui ia o ngala ko ka karu fai pe le aso male aso ia e fa kai foi ka pua inga si o kumaro ia se maku fa le lua mai sarangi ia sa kele ia singiu kula lai sa poe ia fafkai o kupa io sam fainga o ngai ko ke kausi ia o le fo io ki fa pe ia io le ali o ia se le o la ko wa ia fafkai mo la ko ka poinga ia wa e men mangia fai wa la ko fai kule ia i nge ia fiafi ia fa mangia kele le ku nge fiafi ia anga le le ku ia i la ko ka poinga
Whaakai ak fo i ka pua inga sia uku malo, whare alili, ia whiora na ngafa ma lalo ngofo kura whale. Ia marika wanga ese ia whare alili, ka ko kau whai ka kalo pea, ia mole ngase a malo, ia i le uso ia koe rupe, po semo, ia o whenga e foi. Ia ma whamsingonga ni kaimi ia. Ka o karo i le kua ia lo whangia lo whamoi moi. Ia anga leile koe lau whionga i le whonga whekalai mō pea ia sofi ngaro. Ia wafo i whenga i ma kiu ke whai. Ia awa ia kako whonga usu. Anga leile koe lau whionga i le i parimia, so i parimia, whionga i ka pingeka mare. Malu ni sekarang lang ia whapea whai le lai koe lau whionga tai kai le kua ngai sui tai ka. E masui ma malu umol parimia. Mai se ia wharulunga mkanga luenga ia msa mō pokopoko. Ia manguia ngea fiafi, toi fua mai. Ngia.